Lijep pozdrav, ja sam Borna iz Auto Zubaka, a ovo je Volkswagen Passat iz 2019. godine s 2.0 dizelskim motorom snage 110 kW, to jest 150 konjskih snaga i automatskim DSG mjenjačem, a vozilo je prešlo 173.000 km. Od opreme izdvajam prednje i stražnje parking senzore, kameru za parkiranje koja se nalazi ovdje unutra, aluminijske naplatke 17 cola, zatamnjena stražnja stakla, električno sklopive i grijane retrovizore, LED svjetla i svjetla za maglu, a iz unutrašnjosti izdvajam kožni multifunkcionalni okoljač, adaptivni tempomat, dodirni ekran s navigacijom, automatski klima uređaj, jedan USB-C priključak, naslon za ruku, a u njemu se također nalazi još jedan USB-C priključak. Sjedala su presvučena kombinacijom alkantare i kože, oba su podesiva po visini i s funkcijom grijanja, a vozačevo je još električno podesivo u lumbalnom dijelu. A straga imamo ventilacijske otvore, naslon za ruku, i stražnja klupa je preklopiva. Prtljažnik ima električno zatvaranje i otvaranje, a u njemu imamo otvor za skije i rezervni kotač. A ukoliko želite saznati više informacija o vozilu i načinima financiranja, slobodno nam se obratite u najbližoj poslovnici Auto Zubaka ili nas kontaktirajte na broj 0800 54 32